Kublai pi baro kini gilong ki kubor bam takasngi. Ka Rural Social Outreach ka badai ka wei ka kinhun jong ka Palang Presbyterian jong ka Shilla Presbytery ka badai ka wei ka shnat try kam hapo ka jingpet nepnya jong ka Social Economic Life Development SELD Shilla Presbytery ha ka khatsan tri unai weng arhajar arpsan kala palong ya ka free medical camp ban ai ka jing sumar bat ai dawai e ya ki pat ba ha links a Presbytery Upper Primary School Langs a Sinten Mausen Ram Block East Khasil District. Utman basan G Stone hinyauta ubday u secretary jangka RSO ula ong ba ka jingtmu jangka ne ka kinhon kalong ban ai ki jing shakri shaki pat ba haki babun ki benta amtang haki kam shakri blai henre ka bakong santam ban pins ngotho ya ki briu ya ki jing kodor ya ka jingkot jingkhya haki emlang salang harwingkat ka jinge trailang pat gatnat ka kot ka khya napo jangka district medical health officer Mausen Ram. Ha gaba ka jingkot jingkhya kalong gaba kodar tam ha ka jing em ki briu ladangi don ya ki jingpang jingshitam ka penduko lut ya ka spa ka phau badia baro ha ka jing em jongi ki briu. Shu kiladon hadu lai spa san pautam ki pat ba ki blayo sumar ha kane ka free medical camp ki ba kenthop ki khlung khna ki temen kenthai bat shinrang ha kane ka sngi layo ka jingtran na Dr. R Sosyang Medical Health Officer CHC Mausen Ram na Reverend P Nyota haringkat da ka jingedon lang u temen basan BL nonglan bat ka jingkerkhu jingdwai na Reverend Balajit Ramsit Missionary Batre Shari Nepal ki wei de ki pastor ki temen basan bat ki riurang ba kathan. Jumpi kalau ke Jisngai, ketika rap lang ini doktor, panle ini kami ke free medical kami akan isi. Melaro belum dah ai kublai, ya ke Palang Domskong, hamtam ni sekretari jangka di Palang. Adit baka kelhun ke jungi, baka presbytery, ialah syania akan di Palang. Banyak rap lang ini nang kita akan di program. Ngalai diskus bagi la ai jumur pakamta publish pun nak kamta ke jingle sitom ke jirap ke jupi ba don hapo ngim da sangko ngim dot jing kita ki screening ne kita ki jingwat check up ngim lap kami kita jumpan anda tang dala sitom jo kapau de ini kita jumpan kibem pau anda kila sitom dala jore hapo kamet anda kamet kila sakta ma de ha kami de ketika smart card ru tarai pilaya tip ide ya don kita ki smart card bro saya bahaya sim bertahan tunjuk kita ki smart card karena ki smart card amde bangi on gade ba jo toy ni ke health system ande kita insurance ke health insurance ba ko sarkar ka IA ya ki pa no amde badok amde barba o ba baruspa de baro di sanusar yo lain no kiba dok kidon sakawe ka scheme ka bagi om ba ni pinyesno baka PMJ mo kata kakat ba ka scheme modi ba baka scheme no sarkar Meghalaya kila sindrop lang ako ka yakini ki balong di yo kata kakat kiba om 100% free treatment ini bino rasto mo Ngilantre kini ka kam nagapor sa kapor bat nim simla sange walang isya job bun sin
Andai kum kaprestri ngaine bantre sagani ke Jakarta ka bang ibu ya gani ke school da ka bang ibu ikinong tray kum ki Bible man Bible woman sagani ke Jakarta te andai lang bakin ikisnam kiba menta arlai sausnam ni aingo yo play ba kajing long kajing im jagi berusaha ni kala kilap diang kantami ki parasnong ki perthau ki ba ya jeng elit jawan te iso thu ba kam ko jung play kali ya ba kali ke jakam dan de jeng thumu jungi kan ka por kam de bangin lap ndai galong bangin pinso thu kantami ka dor jung ka jing ko jing khia Ka DHMO, District Health Medical Officer. Kabahadin bangi layakran baba kali ka kunhun ke juni ban peloy kali ka free medical kam huni gidok kami ke tuk ye kidawai gidok kami kidawai ban yo kenang bangi yo ban sam jaga ni kata ngilaya persyang nongkong lagi lay bu kami trik waktu ba hadin bangi lay persyang kumbala ong doktor kadon ka jingkela ka sistem ka batmai jaga sarkar ki prosedur ki bahan pendam sipun ki jikijnat formalities ki bangi hap pendam ngan musketri ngelasyam jingeh ngelapun ki pastor ngelapun ki dekat imat bangi hapan che profesor dia ka tarik in hapan lek syuruk syadu ka pollution control board ban yo ya ka authorization nang tu na ka benta ki waste materials pakunta so tenang nak kejing pembaik ikan sistem ke batemai. Nanti bangi ke panongkong bangi yo ban jaj lentik ke sistem ke batemai adu bangalam lah ke penpau ke semua ye District Health Medical Officer office ke jongi kerpang ro na kamanta iwe doktor boleh senior officer beri health senior officer Dr. Philip Majau ngamla kan ai kublei kerpang ye ipala ai jimut ipala rap shisha ipala phone yang na kabantaban pendap ikam kasimpor yang ban pendap adu si penai wak tabar full ban hapat pendap rap iki kot kisla akum tata kumpulan sipon na kabanta ka office jong i District Health Medical Officer kerpang ni Dr. Philip Majau kita layarap ini ka kenhun jong ka presbytery Ini kita boleh ha, lalu saya kita. Ini nanti ispa bagi kalau lagi ha, bagi kan ada anak tu sawah kamu. Ini parusnya ispa bagi. Kayaknya ha. Ispa